Siyanemukela bazalwane futhi siyambingelela esopheni lesine emva kwaPentecost. Siyambonga uNkulunkulu losipha lethuba kube sikhonde kanye. Namhla ifundo letihlanganisile sibuya kusamile kuqala sahluko 17 verse 32 kuya ku 49. Siphinde sibuye eHubeni 9 verse 9 kuya 20. Sibuye sesibili sahlukweni sesi noma engathini esibili leya baseKorinte sahluko 6 verse 1 kuya 13. Bese ivangeli liqhamuka nekulandisa kwaMarko sahluko 4 verse 35 kuya ku 41. Nangabe ke sithi sihle sono siyadinga neqiniso alikho kithi kepha nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi uyasithethelela tono tethu edlule asihambule kuko konke kungalungi. Asivumeke tono tethu sitimisela ngalokuqinisekile egcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngothando nangokuthula nabo bonke abantu sizithile. Sivumeke kanye sithi uNkulunkulu Somandla Baba wethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ulicala lethu sonile ngekucabanga nangekhuluma nangekwenda nangemagwenu lebekufanele sikwende ngenxa yendoda yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhona ngekhambo lokusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla uthethelela bonke labaphendwayo iqiniso asawukele asithethelele tono tethu asikhulule kuto asimise asiqinise enyumeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Asithandaze uNkulunkulu umvikeli wethu indodana yakho yathulisa tivunguvungu yaletha kuthula yima nathi etivunguvungweni tonke tempilo usiphe sibinzi sekuvikela labo labatithoba basebungotini kude bonke bakwati wena njengemthemba nesiphephelo sabo ngaye Jesu Kristu Inkosi yethu lophila kusakanye nawe namoya ingcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Namhla ke bathandekako sidawubuka indzaba levela etifundweni talomuhla lesitifundzile kuSamuela wekuqala sahluko 17 verse 32 kuya ku verse 49. Bese sesiphinde sesibuka lokuvetwa lihubo number 9 lona lesifunze kusukela ku verse 9 kuya 20. Siphinde sibuke lokukhulunywa sifundo sesibili sahluko sesibili noma ngifuna ukuthi baseKorinte besibili sahluko sesithupha siqale ku verse 1 kuya ku 13. Sigcine ngevangeli lesisanda kulifunza lelibuya kuMarko sahluko 4 kusukela ku verse 35. Letifundo ke bathandekako talomuhla tifundo lesitidayele tifundo lesikatiko futhi tifundo lesicabanako ngato imihla nemalanga lapho uNkulunkulu asikhumbuta khona ukuthi nangabe sinaye kude lokungaseyisa nangabe nje sina uNkulunkulu kude lokungaseyisa kepha yethine siyalibala imihla nemalanga ukuthi sina uNkulunkulu sivumele tonke tinhlobonhlobo tetinto letikhona la emhlabeni tiseyise kungaba kugula kungaba tichwaga kungaba kucinzeteleka eveni konke
wamela Sathane lofike afake kwesaba lokukhulu. Lokho-ke siyakubona lesifundweni sekuqala lapho emabutho a-Israyeli siwathola asimbatheka emile Goliath emele ukuthi awachaphathe awethuke awene konke lafuna kwena wona ngoba vele uyathi ukuthi unesandla lesingetulu kwabo nawo asaze futhi asabalandzeli baGoliath esifuneni sokuthi alwe naye ayasho ukuthi lo muntu lona uyingoti umuntu lona kwenetino letinsite kuze ukuthi bantwana baka-Israyeli bahlale besaba. Kodwa-ke lokumcoka ngilokule ngikusho ukuthi nasina uNkulunkulu kude longaseyisa lekufuneka ukuthi nje sikunake ngiloko ukuthi nasina uNkulunkulu kude longaseyisa ngoba nasihleti uNkulunkulu tonke timo tethu tisihambela kahle, tonke timo tethu tisimela kahle. Uyabheka kahle lokho uNkulunkulu nakasisendela lenkonzo le yaDavide uthi nakakhuluma lona lo Goliath uthi mina ngiyakuchofota tinyoni tikudle namhla. Uthi-ke Davide wena udakini ngebuqili bakho, udakini ngekuthi wena usikonka, udakini kuthi wena unako konke lokuphathelene nembi. Kepha mine ngita njengegama laNkulunkulu wa-Israyeli longeyiswa, lo Nkulunkulu lomile, lo Nkulunkulu lodalile. Uthi mine ngima njengaye. Uthi-ke nami ngisho kona lokho kokuthi akunaba nguwe wedwa kepha nabo bonke abalandeli bakho impi yamaFilisti itawuba kudla kwetinyoni ezulu. Siyakwazi lokho ukuthi wagada kanye Davide sithwaga sashaya phansi. Nathi bathandekako masibuKristu sitha ngeke sititholele i-field day lakithi. Kepha thine ngithi lesitawuhlala sincoba njalo ngobe njengekusho kwelivu lenkosi njengalobe sengike ngasho emamingishaneni namanye amabili lendlile kokuthi umpostoli Pawula ukhuluma nalelibandla laseKorinte uthi lamuhla akasho khashane uthi lamuhla ngilelanga lensinziso uthi lamuhla this is our appointment with the Lord. Noma ngilelanga la uNkulunkulu afuna ukuthi umhlaba wathi ukuthi thine sibantwana bakhe. Nawe nje uhleli lapho mhlambe kuningi lokweyisako kepha lamuhla lilanga lekumele ukuthi konke lokweyisako kwathi ukuthi lilanga lensinziso yakho namhlanje uyaphuma kulesimo sekucinzeteleka ungena kulesimo sekubanga umncobi ngaKristu Jesu lo wasifela. Ngoba nasina Jesu bazalwane sinabo bonke nalo lwandle namhlanje siyabona liyabinza ngekuthi Jesu ukhona ngoba uNkulunkulu ubinzisa imimoya etimpilweni tethu, ubinzisa ukukhathaleka etimpilweni tethu, uletha ukuthula lokwenza kuconza konke. Kudingeka nje thine selesiqiniseko ukuthi ukhona futhi singagcini-ke ngalokho ukhona sikhumbule ukuthi siyamkholwa ngoba labanye bazalwane sithandaza nabo kepha solothathane uyabadeka njengebhola ubendisa bonke lakakuthandzako ngoba bakhohliwe ngokuthi banabani, bakhohliwe nekuthi babekwe luphawu lwabani. Manje-ke bathandekako thine njengebantwana baNkulunkulu asethelelwa timo, aseyiswa imibuso, aseyiswa noma ngayini etholakalayo, kepha siyakhona ukuthi
letifuna ukuthi libuse ngato mhlambe ligcine selisicindezela thina sonke lesingaphasi kwalo kodwa siyazi ukuthi ngaNkulunkulu konke lokho uyehluleka ngoba uNkulunkulu wemusa bathandekabo ngifisa ukuthi ngithathe lamavi abembalwa leShon Paula lena ukuthi sikhumbule lokuthi sibubani uthi umpostoli Paula uthi thina asinakwa kodwa sadiwa kakhulu inkosi sibusise uthi shanathi siyafa kodwa siyaphila uthi siyajeziswa kodwa asigwejwa inthambo uthi siviswa ubuhlungu kodwa sithokota njalo uthi sibonakala siqhuyile kepha abanyeni bantu lesibanjengisile uthi asinalutho kodwa sinako konke nasengiphetha ke bazalwane ngiphetha ngalo mhlabeleli lesimukile namhla lo number 9 lapho akhuluma nathi khona yena lo Davide lo ngcobele siphaka lesimgoliyade uthi Davide sinakathe seyibonakalisile wakhipha isibhebo sakhe uthi labaphi babanjwe ngumsebenzi wetandla labo bathandekabo lengifisa kwedlulisa namhlanje ukuthi nangabe sina Jesu lesimantiko nangabe sinebufakazi ngaNkulunkulu etimpilweni tethu lesibatiko nalabelile kumele ukuthi siphakamise kuze ukuthi sitawujaba singasiphakamisi sitha bazalwane noma ngabe sitha ngesifo noma ngabe sitha ngemandla lathiteni kepha singasiphakamisi sitha siphakamise Jesu lo inkosi nemsinzisi sisho njalo ke bathandekayo sithi ngaJesu sine siyanqoba nekunqoba ngoba Jesu wasithanda futhi wasithanda impela siyabonga bathandekayo ukuthi uNkulunkulu ungakithi futhi utawuqhubeka nakithi egameni lomfowethu Jesu amen. Asithandaze siyabonga ngosingethemba lwakho lolume phakathi nemisebenzi yakho lemangalisako litsine bantu uphethe emandla etikwe moya nemakakasi sono nekufa sepule kutotonge tinkinga nekukhathateka usibuyise kuthi singene ekuphileni kwaphakathe Nkosi ngemsa wakho yiva kuthandaza kwethu uNkulunkulu wensindiso yethu usingenisile elangeni lensindiso nekuvuswa kwaJesu Kristu inkosi yethu sekela bonke bashumayeli belive lakho bese uyakhweshisa konke lokuvimba uviwa kwalelivi lakho lisashunyayelwa yenda nekuhlushwa yenda kuthi umsa wakho umenyetelwe kubo bonke umadima kuzabalazwa nekuhlushwa usithuthutele ngempilo yalabangcwele labendlulile emhlabeni kuthi sibone ukuceba kwethu ngobe siphila noma ngabe sihlaselwa tinhlangothi tonke ngobe na Kristu kusho bona kuthi sinako konke Nkosi ngemsa wakho yiva imithandazo yethu babelo sezulwini vula tinhliziyo tethu singemakristu ikakhulu emakhaya kanye nasemkhatsini wabomakhelwane yenda lothando lubebede kutendisa kukhuluma kube leqiniso nekubekela kungapheli asitincome konke ngenjabulo yalabatiwa lothando lwaNkulunkulu labangenalo lihlazo nekusitana nenkosi ngemsa wakho
yiva kuthandaza kwethu. Nkosi yekwathi konke nguwe wedwa kanye neNdodzana naMoya loNgcwele labadala tisekelo temhlaba nabeka imikhawulo nemingcele kuyo yonke indalo. Usisa bonke bososayensi nabochwephesha labacwaninga indalo yakho, hani bafundzi nebafundisi bonjingalwati nalabacwaningako imibuto basembulelwa timfihlo tendalo yakho nekutsi batitfole embi kobukhosi bakho kute kutsi ngato tonke ikhatsate iphatsiswe wena uphakanyiswe njengaNkulunkulu longuye nalongumgwebi. Nkosi ngemsa wakho yiva kuthandaza kwethu. Nkosi Somandla busa lomhlaba ngemandla, hani kutsi tisebenti tembuso tibe nekuhlonipha nekubeka embili imvelo nalokudalwe nguwe. Uma besisebentisa emagunya nemandla labanikwe wona nguwe, bene kutsi bakwene loku ngekwemhambo nenchubo nenzambo yakho lenhle, hayi ngenkohlakalo nesono lekufanele bakwekute kute kusitakale bonke bantfu. Nkosi ngemsa wakho yiva kuthandaza kwethu. Babelo nesihawu uyasibona nasibhubha, ubese usibeka eceleni kwesaba kwethu sethembe, bese ubeka eceleni kwesaba kwethu sethembe wena ngenxa ya Kristu. Le ngengati yakhe sesemukele kuthula kwemiphefumulo yethu lekhathatekile. Ungayali imithandazo yethu ngenxa yokungakholwa kwethu, kepha sifundise ukuthi sikwethembe ngalokuphelele, siphe kuvukelwa nguwe nekuthula kwakho ngalabo labasekudzingeni. Nkosi ngemusa wakho yiva imithandazo yethu. Nkosi lengcwele sihlanganyela nawo onke amadvodzana kaNkulunkulu simemetela imibuto njengobe naKristu asipha ingati yakhe luqobo kanye nemphimba wakhe esidlweni senkosi. Sende singangabanti, kepha sikwethembe ngalokucacile kutsi wena lowadala umhlaba nako konke lokuwo wathi kangcono kutsi kufanele ube semkhatsini wethu nekutsi usithethelele sikuleli sakramente. Nkosi ngemsa wakho yiva kuthandaza kwethu. Sibeke